Kalong kejengkemen ke bakrawi ki long keme jeng senong maulong nong tulup Hariboy district. Hakaba mentang singi ke arpoi trik ukala lengkot arjar arpau. Kilio ban plipat ba ek yeng tanjan jengki lane ka weaving center hak te senong. Kebalong ru kejeng mentoy bat kejeng kersyani ki long keme bikin nang la susu ban penbi kambun ki jan na te senong. Ya ke yeng tanjan na pentrei ru dak Society for Action in Community Health SACH hak jenglot ke balakot kumba nyaulak tengka. Bala bay tingka dekat HDFC Bank, kumba hak tega senong ki don bun ki long keme ki benang ban tanjan degi ksairen dia. Bala plepat ba ketegi yeng tanjan de UMLA kanong po uba Meral Bonds im kum ukong san. La sakhiru ba ketega sngi de jing don lang uba PW shooting. Inspector ketenat weaving Uranjan Matthew Senior Project Manager ke SACH kiri orang ba nak tan maulong nadu ki long keme bat ki samla ki balawan ban sakhilang hak tega sngi. Long keme yo alat bila ni ke komiti ke bala set ngakwa opinion telit benang yang pak ya pra kidon sibun ki jingera ki ban yo na kaliang jong ka sorkal na kaliang MLA na kaliang jong ka saj na kaliang jong di departemen sibun ki jingera kinangwan tang baga kongsan kalong bahagi teli prahi babun ki SAG babun ki komiti ya pak ya pra ya ring potulun ya bisni prahi ya hanon opoy hata ikun bakwa ban ajingera ba mat sedang di dokter tah nak kajing bisni duoi ke bala sutit handi kan dong ka tah nak wa kom ke peran sung senong prodo persnam persnam kolong ba dah ke mensim kajing i to bakala ka tam no to mak tadi ler to ngalak melet ing jenong guru di zona go pun kan oh bakala ka kemi kita tahu ya ka tu debang re lam ni kinta dan re minum perkat conglang yang mentoi lang kita gidi kibang kwa man tul sngong kipikung kinong pan kibang ida kijingera na kali yang kasat senong jung fi la yo chipun kijingera kumala patay nang ne street light la yo debit ke jung fi nang ke jung fi ka baparo ka jela ka ri ya kren ngalay tu ya kani ha tu kesngi ka balong kijingelang ha te ha umde ba kumno kini ki janjir dia kibang ngi ju pendon kam ki poi se ki di jela Hau penai, November kapor bangalit hapo Andhra Pradesh. Ki ay subhay ni, ki ay di jan, ki jungki. Kande hakaju kapor ki ay subhay kita song ki paket ki ay lagi ni jan. Dengan marsen ay kita latik ngau di jan cairan dia di lain lagi. Pengotek. Cairan dia ko poi ni. Pengonda pio ni gini. Jong ion asam. Kamta patay. Kabumut than bi lani. Tang ba gatu ke jinglong try di bi tang bolong poi hate bat nam ting er chai dia ta kata di sa bang alam kan ahi on tai ning kam dolong re bang la ji khun ngen lu kam ben chua ban ye kren ban ong bakum no bang nio e ning jinglong try ya upside dia hani ka than hapo rai nang tuluk nang to bolong general ya rai nang tuluk kadi bolong try ya upside kadi bendon ke jing itu ka ba gerbang matang nang don kelenti benang ikun yang di kami ke besuk ban yo ba kata ke jingja kalau pen kenal yang aku peleng saya long reng ba ini ke kai ban ke sting ke ni ke kam ni ha ban pendek pen sa e no ke sap ke ngi dan kum kinong than apo kadong ke than tahap ji penne